Assalamu alaikum амансыздарбы туғандар. Бүгін жылы 29 январь 2025 жыл Ош обласы Ноқат районы Гүлістан айыл өкіметінің Арал деген айылда ушул мал базарға келіп достар. Бірден лайкты басыңыздар, комментарийге жақсы ой пікір қалдырып достармен бөліш болыңыздар. Ушул біздің каналға сөз катталыңыздар, біз бұйырса пайдалы видеоларды шығарып тұрамыз. Бұл жердегі мал базар әр жұманың 3-ші күндері болады достар. Өте чоң екен бұл мал базар. Саған ойлардың бұйырса бағасын біліп береміз. Бірден лайкты басыңыздар, комментарийге жақсы ой пікір қалдырып қойыңыздар. Біз бұйырса баштадық. Бисмилла деп. Ассалаумағалейкум ака, жақсы ба? Пұл қанша екен? 140. Ұрғач еркек пе? Ұрғач, а? Қаншаншы баласы екен бұл? 3-ші бала. Sütü қанша бар ака? 10. Сар кеч. Сар кеч 10 литр шығады sütü. Базар қанша берді ака? 120 мың. Содаңыз берсін. Ассалаумағалейкум аға, жақсы ба? Пұл қанша екен? 120. Торпақ ұрғачы ба? Ұрғач, а? Қаншаншы баласы екен ака бұл? 5. Süt қанша бар? 10 литр. 10 литр, а? Сағар кеч. Сағар кеч. Базар қанша берді? 110. Содаңыз берсін. 110 мың сода болып тұр, туғандар. Pul қанша екен? 130. Торпақ ұрғач еркек пе? Ұрғач, а? Sütü қанша бар ау? 8. Adam tarpağı ne? Монша шықса сиіп қала бересіз. Assalamualaikum. Pul қанша екен ака? 130 km. 130 мың кемі бар, а? Торпақ ұрғашы еркек пе? Еркек, а? Қаншаншы баласы? 3. Sütü қанша бар ака? Болды. Сода oldu қанша берді ака? Soda 21 береді. 121. Содаңыз берсін. Жақсы сатып алдың. Assalamualaikum aка, жақсы ба? Пұл қанша екен? 135. 135 мың дейді. Торпақ ұрғач еркек пе? Ұрғач. Қаншаншы баласы бұл? 4-ші баласы, а? Sütü қанша бар ака? 7. Сода oldu қанша берді? Ем келдіңіз бе? Содаңыз берсін онда ака. Жақсы сатып алың. Assalamualaikum. Pul қанша екен? 100 мың. 100 мың, а? Торпақ ұрғач еркек пе? Ұрғачы? Қаншаншы баласы екен? 1-ші, а? Sütü қанша бар ака? Bilmem. Soda oldu қанша берді? Soda şey yaptı. Қанша? 80. 85. 80 bin. 80 мың. Торпақ жара үшіп қалып тұр. Содаңыз берсін ака? Жақсы, сатып алың. О, машалла. Assalamualaikum aка. Pul қанша екен ака? 180 km. 180. Торпақ ұрғач еркек пе? Ұрғач. Қаншаншы баласы екен? 2-ші. Sütü қанша бар ака? 10 литр süt. Сағар кеч, а? Сода oldu қанша берді? 140 kalori. 140-қа бербедіңіз. Содаңыз берсін ака? Сатып аламыз бақ. Yıkandan alınıp kelo tutmaymış bularım. Assalamualaikum aка, жақсы ба? Pul қанша екен ака? Pulu 150 bin son. 150 мың.
Torpaq urğaç erkek mi? Urgaçı torpağı. Urğaç. Süt qancha var aka? Bilbeyim, hazır aldım ben. Ha, aldınız ha, bo'ldi. Sodağınız versin aka. 126 ming alıptır. Yaxşı. Assalomu alaykum. Pul qancha ekan? 130 kam var. 130. 130'dan kam var. Erkektir. Pul erkek ha? Ekoniki. Ha, yo'qolsang erkek ekan. Qancha ballar bular? Birinchi olsa kerak. Birinchi. Mananiki ikkinchi olsa kerak. Mananiki Ul iki ol birinchi ha. Soda ol qanchadan berdi? Endi so'rashadi. Ha? Soda 210 berdi. Ekonga. 210. Ko'novi. Ökönde 210 ming bağıltatken. $210 ming. Assalomu alaykum aka, yaxshimi? Chizib qo'yishga solinglar-da. Pul qanchadan ekan bular? 130 mingdanmi? Bordiga. 180? Oldu. Haysiyesi bu oldu. Yakın. Assalomu alaykum. Yok, ne? Yaxshimish berasiz. Torpaq urg'och erkakmi bunaqa? Erkek? 163 bu. Mana shuni 163 ming so'rabdir. Torpaq erkek ekan. Bo'lsa aka, sütü qancha bor ekan? 10 dolaş üstü var da. 10. Bunu so'radi qancha berdi aka? Namcha? Ha, bundan so'raylik ha. Ular urg'och erkakmi ularning bolalari? Ha. Yaxshi. Sodağınız bersin aka. Üçöğünü qarmab olibdir. Anan ko'p sura berbedim. Maşallah, buna uy. Adam menen teң go bu. Assalomu alaykum. Baykeji. Yaxshimi? Ben so'luk ishlar. Qanchadan ekan bular? 140. 140. Torpaq urg'och erkakmi? Ona surgası birinci. Evet. Onasi birinchi ekan. Süt qancha bor ekan? 7-8. 7-8. Qancha berdi? 131. Pulchi? Ha? 95. 95. Ha, bu o'zi ekan-a, yolg'iz. Boz. Bo'z. 86 verdim. Yaxshi. Igilik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qancha ekan? Ha? Vaynim kilo. Ha, bironiki. So'radim ku. Bo'ldi. Mana şu satıldı. Ne oldu şöyle? Ne ketdi aka? Şu. Ha, ne satıldı bu? Qancha oldu aka? 136. Ha. 136 mingga satılıptır. Ko'ra var aka. Küçük baştan 30 saat. Süt qancha var ekan sizlarga? 8 litre var ekan sargıç. Bo'ldi aka, men siz ilojingizni oldim aka. Bunday emas. Torpaq urg'och ekan? Erkek. Erkek ekan ha. Üçüncü bolası. Erkek ekan, 3-chi bolasi ekan, 8 litr sütü var ekan. 136 mingga satıldı. Kırkka sattım aka buna. Kapı olmadı. O 42 doğutasına mı? 2000 koşakta mı? Men sizne çıksa ilerisi satam. Açın ayta. Maşallah. 1 minut bolduk. 4000 payda oldu. Aladız. Dostlar, biz ушинтип videomizni жыйынтыктайбыз.
Like bastıylar daha bir jol like basыңızlar. Allah razı olsun bardığınızlardan.